Ireka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru y'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu mwe mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza twuze cyane rero reka tunyarukire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abariho duhera amakuru yacu muri Kongo biri kuvuga ko mu mujyi wa Goma impunzi ziri mu zaramukiye mu myigaragambyo yamagana ihuriro rya Fardc rirwanya M23 mu yandi makuru kandi nuko uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila bivuga ko ngo habonetse indi mpamvu ishobora gutuma Joseph Kabila nyine wayoboye Kongo yongera ubuzima bwe bushobora kujya mu mazi abira mu kanya makuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kongo umutekano ntiwifashe neza aho umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya Kongo Fardc nkuko rero amakuru dukura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu biri kuvuga ko bamwe mu mpunzi zikambitse mu mujyi wa Goma baramukiye mu myigaragambyo yo kwamagana guverinoma ndetse n'ihuriro ry'ingabo zose zirwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 abigaragambya rero ngo barasaba ko ingabo za leta kuva mu mahoteli zirimo ngo zikajya ku rugamba kurwanya M23 ngo bemeza ko idafite imbaraga nkuko rero bitangazwa ibyapa bifitwe n'aba bigaragambya byanditseho ngo umwanzi wacu nta mbaraga yaba afite mu gihe abasirikare bacu bakwemera kujya kumurwanya no kumwirukana mu mujyi wa Goma nkuko bitangazwa rero amakuru aturuka muri Kongo baravuga ko nyine bisanze ari impunzi muri uyu mujyi wa Goma nyuma yo guhunga intambara ya M23 na Fardc mu materitwari atandukanye nka Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo bemeza kandi ko ubuzima bwabo bumeze nabi aho mu mujyi wa Goma ku byapa rero byabigaragambya byanditseho ibyifuzo byabo aho bagira bati abakomanda b'urugamba bagiye ku rugamba bareke ngo kwigumira mu mahoteli yo mu mujyi wa Goma bagira bati niba bidakozwe twe nk'impunzi tuzajya kuba muri office za guverinoma kugeza amahoro agarutse nkuko bitangazwa rero uretse ibyo gusaba ko ingabo ziva mu mahoteli zikajya ku rugamba baranasaba kandi ubutabera ku byabo ngo byangijwe intambara ndetse no kwitwikwa rya zimwe mu nkambi ngo bakambitsemo nubwo kugeza amaginga ya nta ruhande na rumwe bashinja kuba ari rwo rwihishe inyuma y'ibyo bikorwa byo gutwika izo nkambi nkuko rero bitangazwa mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara amafoto y'insoresore za wazalendo ziganjemo izo muri FDLR ziri kwigamba no kurasa zikica inka muri teritwari ya Masisi amakuru rero aturuka mu mujyi wa Goma yemeza ko guverinoma y'intara ya Kivu ya ruguru atari ngo guverineri w'intara ya Kivu y'amajyaruguru atarazi ko ngo iyo myigaragambyo yateguwe icyakora ngo yohereje intumwa ngo zagiye kumva icyo aba bigaragambya abifuza umujyi wa Goma muri iyi minsi ukomeje kugaragaramo ibikorwa by'ubwicanyi gukorerwa abasivile bukozwe na wazalendo ndetse n'ubwambuzi bukoresheje imbaraga n'intwaro kuri ibyo hakaba hiyongeraho amabombe ya hato na hato akomeza kwitura muri uyu mujyi wa Goma bigatuma abawutuye barushaho kubaho ubuzima bukabije cyangwa se bubabaje nkuko amakuru dukura muri uyu mujyi wa Goma akomeza kugenda abivuga dukomereje amakuru n'ubundi muri Kongo amakuru yashyizwe ahagaragara biravuga ko uwahoze ari perezida Joseph Kabila hari izindi mpamvu zabonetse zishobora gutuma ubuzima bwe bushyirwa mu mazi abira Joseph Kabila wabaye perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko ashobora kujya mu mazi abira nyuma ifatwa ry'uwo bivuga ko ngo ari umujyanama wihariye wa Colonel Nanga washinze ihuriro AFC rizwi nka Alliance Fleuve Congo Eric Nkuba Shebandu nkuko amakuru aturuka muri Kongo habitangaza ifatwa rya Nkuba uzwi nka Marembe
ryemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo Fardc Brigade General Sylvain Ekenge ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu Mata 2024 asobanura ko abashinzwe iperereza ari bo ngo bamutaye muri yombi. Igisirikare cya Congo FARDC keretse abanyamakuru amashusho yibazwa rya nkuba aho ngo aho abashinzwe iperereza bamubajije abantu bo muri Congo bavugana nawe. Nkuko rero amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko Joseph Kabila we ngo amaze iminsi akurikiranwa bucece na leta ya Congo Kinshasa kugeza ubwo ngo umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS iri ku butegetsi Augustin Kabuya yamushinje ngo byeruye gukorana n'abarwanya leta ya Congo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo Christophe Rutundura mu kiganiro yagiranye yashyize ahagaragara ku wa mbere Mata 2024 yatangaje ko ngo hari amakuru urwego rw'iperereza rufite agaragaza ko ngo Joseph Kabila ashobora kuba akorana bya hafi n'ihuriro rya AFC riyobowe na Colonel Nanga. Rutundura yaburiye Kabila ko ngo niba akorana n'umuvugizi n'umwanzi w'igihugu ngo ubutabera buzamukurikirana nk'abandi bose ngo utitaye ku kuba yarabaye perezida wa Congo. Ishyaka PPRD rya Kabila ryasobanuye ko uyu munyapolitike ari mu masomo ye muri Afurika y'Epfo ngo kandi ko ntaho ahuriye na gahunda kandi ko ngo nta gahunda afite yo gukorana n'abitwaje intwaro. Ryagaragaje kandi ko ngo hari umugambi mubi ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo buri gutegura ugamije kwambika isura mbi Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Wowe rero warudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tukugezaho ku miyoboro wacu ya YouTube wa Rwanda Top News. Turagushimiye komeza ukurikirane amakuru n'ibiganiro tukugezaho ukwanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'uri mukoresha. Amakuru yacu yo nakagaruka, komeza ugira ibihe byiza, tuzongera Imana ibarinde nkuko nkibisanzwe. Amakuru yacu yo nakagaruka.